салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фарахмаз Лайф. Ман ба сами тамоми гулдухтарон як хушхабар дорам. Ширкати Essence тамоми бонувон ва гулдухтарони азизро ба кор даъват мекунад. Ширкати Essence дар Тоҷикистон нав кори худро шурӯъ карда истодааст ва он нафароне ки дар ин ширкати Essence ба кор медароянд зудтар маоши худро метавонанд ки соҳиб шаванд. ва ширкати Essence аз дигар ширкатҳо барои чӣ фарқ мекунад ки ҳар моҳ каталогаш иваз намешавад, регистратсияш ройгон аст ва маоши шумо дар картаи худи шумо мегузарад ва инчунин дар як сол 2 маротиба метавонед ки ба сафари хориҷа бравед ва инчунин он нафароне ки дар ин ширкати Essence кор мекунанд, фаъолият мекунанд, худи апаи Мадинабону ба онҳо кӯмак мекунад, онҳоро ба маоши баланд бурда мерасонад ва ногуфта намонад ки апаи Мадинабону дар ана ҳамон командаи худ тӯҳфаҳои беҳтаринро гузоштааст ва худаш кӯмак мекунад барои бонувон то ба маош рафта расиданад. пас фурсатро аз даст надиҳед, ба ширкати Essence дароед, худи ҳозир аллакай дароед, ҳам соҳиби маош бишавед, ҳам соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин. марҳамат. ангуштарини дастамда об ғалтида ёрум камакай шухи яком ранҷида рафтори мара ай гузари рамадан рамадан مهروی رمانتیکی ها ana dixtari ocha pari paykari ocha ana sarvi khiramonabi ana moyi baddamonabi ana parpari mijganabi ana kokuli afshanabi بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم شبنم دوان شما در همین نجات دنیا برسونه تا ما وقت در زنده تا عند روز زور بتوان آنکای شبنم می‌کنیم. شما یک جمع از خدا بخش سفید بتوان امروز داره بتوان تا نسبت تا ما منظومه و موفق شد جنت سپرنده برسونه. Bu yerda Farzidaga kelgandan keyin Arofat bog'idan keyin mana shu Mino Muzdalifaga keladi. Ishlansa nimaki kim tushunmasa savol bering. Kassetchira nafamin savol bering. Ay savoli shuma qati digar hojiyo yagon din amefama yagon din nafamid. Savol odam sharm ne? Savol odam ad-dinun nasiha mega din savol qati burra meshava. چیزی نفهمیدید سوال بپرسید. یگون عیب نیست. یگون نیست. اینا جمالات همین سنگ دیدید. اینا میگه سنگا رو هم میچینید. من زمان یک راسته همون مکرش کردم میمونه، صاف کردم میمونه. دیگرین نه. آرو مینا میریم بعد مینا چی میریم؟ حتما سنگ. بازی ناس باشه همون چیره هم میبینیم، ای دورترک میبینیم شیطان دا سنگ پرتویا بعد وقتی فرزیده نه وقتی قربانی ایکو همه تون میدونیم ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی یک سنجش کلام داده گیه بسیار سنجش داده گیه یک دیگرش بچهش اسماعیل علیه السلام میگه بچه تا از برای من قربانی کن میگه تو همین کوه دعوت بریم نشان میدیم انشاءالله. اسلام چه اسلام؟ اسماعیل علیه السلام همین که پدرش چی بدهی اطاعت الله جان من چه؟ حتی گفته یا پدر جان من راضیم لیکن دست پا منو بستم که